Učimo se portugalščina. Tema lekcije: kopalnica. A sanita. Straniščna školjka. O assento da sanita. Straniščna deska. O papel higiênico. Toaletni papir. O porta-rolos. Držalo za toaletni papir. O lavatório. Umivalnik. A torneira. Pipa. O duche. Tuš. O chuveiro. Glava tuša. A banheira. Kat. O bidé. Bajd. O espelho da casa de banho. Kopalniško ogledalo. O armário da casa de banho. Kopalniška omarica. A prateleira da casa de banho. Kopalniška polica. O toalheiro. Držalo za brisače. O gancho para a toalha. Kavelj za brisačo. A cortina de duche. Zavesa za tuš. O tapete de banho. Kopalniška preproga. A toalha. Brisača. A toalha de banho. Kopalna brisača. A toalha de mãos. Brisača za roke. A luva de banho. Umivalna krpa. O roupão. Kopalni plašč. O sabonete. Milo. O sabonete para as mãos. Milo za roke. O doseador de sabonete. Dozirnik mila. A saboneteira. Posodica za milo. A escova de dentes. Zobna ščetka. A pasta de dentes. Zobna pasta. O suporte para escovas. Držalo za zobne ščetke. O copo para escova. Lonček za zobno ščetko. O shampoo. Šampon. O amaciador.
Balzam. O gel de duche. Gel za tuširanje. A esponja de banho. Kopalna goba. O secador de cabelo. Sušilnik za lase. O lavatório. O sabonete para as mãos. O amaciador. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.